mwanake suga maisha ndĩ mũnini ndathiaga kilomita 2,000 magũrũ ngathiĩ rũĩ ngathiĩ kũndũ kũingĩ no we thaa ici nyonaga ũtindaga thimũ-inĩ ngarigwo kana thimũ ĩno ĩna nguru moko kana gũthiaga atĩa. Ndionaga ta ũthũmaga kana wĩkaga atĩa, nyonaga wĩ thimũ-inĩ. Nĩũĩ ĩno thimũ nĩĩgũgũthũkia? Aca mũthee, nĩthomaga ona thaa ici nĩgũthoma ndĩrathoma ndĩ thimũ-inĩ, nĩthomaga. Atĩ wĩ njega mũno kũraya ma kũndũ kũrĩa andũ ega mathiaga, nyĩmbo na gĩkeno. Kũu kũngĩ kũthiaga atĩa? Ona ndiraririkana ona ka verse kangĩ kamwe. Kana njĩte mwanake ndamwĩta ona ndoĩ kĩndũ ona gĩkũyũ ndoĩ, ngwĩka atĩa? Tondũ rũrũ rwĩmbo no njakaga mũno, ngũririkana atĩa? Ngai ndeithia kana njere kanitha, thiĩ kanitha nĩgetha nyone kana nĩngũririkana. Nĩguo ngwĩka. Sunday njere mũhunjia aine rwĩmbo rũu na acokere rĩngĩ na rĩngĩ. Sikiza sauti maneno. Toka hapo na boostage bana. Atio, mimi naitwa Msakulu. Mimi ndio Bazu. Ati wanajiita Gen Z. Kumbe mimi ndio Medi na Jay-Z. Mimi huvaa jezi. Napenda kuketi kitako na nikiwa kwa heri. Yo. Niendelee ama nisiendelee? Ati huyo ndio msee mpenda kurap. Huyo ndio yule msee Msakulu. Mtoto nimesema usitumie kikombe ya mgeni. Kuna kikombe ya mgeni na si unajua kikombe yako? Kikombe yako ni hii. Hakuna kutumia kikombe ya mgeni. Kikombe ya mgeni ndio hii. Wakenya hoye, mkinichagua naona huku wote nitakuwa nimefanya kazi baada ya miaka 5. Hamtaamini. Mkinichagua hamtalala njaa. Una hii project yote niliachwa hivi kama haijafanywa. Mimi nitaifanya na nitamaliza baada ya miaka 5. Mheshimiwa, sisi ulisema utajenga hapa. Hebu angalia bado hakujajengwa. Mheshimiwa, mpaka unavaa miwani unataka kusema utuone. Nimenunua tisho 2. Maskini nimenunua unga ya ngano ya kukula chapo tukienda fanki. Nimenunulia mjeshi sabuni ya ili ndio tukienda fanki tuende tukiwa safi. Nikanunua soda ya kukunywa tukienda fanki. Najua itaisha tukienda fanki. Nimenunua tisho 2 za mwaka. Hii ni sabuni. Hii TV bana, mimi naiuza mimi. Hii TV lazima niuze man. Black and white bana, hii TV leti yangu. Sioni hata mimi sioni man. Hii TV leti yangu. Mimi naiuza.
Chalen. Hello guys, please follow, like, share, comment pale TikTok content comedies. Yeah, thank you guys. Tuonane baada inshallah.